Vidite ovako, u većini svojih videa jedan toliko jebeni govana da svaka tema izgleda kao zajebancija i praktički nema potrebe za upotrebljavanje mozga dok je objašnjavam. Baš zato sam danas odlučio početi pričati o pitanjima koja predstavljaju vrhunac ljudskog razmišljenja. Zašto? Pa da testiram svoje granice i da vidim mogu li toliko srada takve teme napravim koliko toliko ugodni za slušanje i eliminirati funkciju mozga do krajnjih granica. Vrijeme je da krenemo. Vrijeme. Što je to? Postoji li prava definicija vremena? Od kada je čovječanstva postoje pitanje koliko rupa postoji na ženama i kada je sve čime smo okruženi nastalo? Jeste li se i vi ikada zapitali isto pitanje? A kaj je sve normalno da jeste, nemate vi život da razmišljate o nečem drugom? Kak možeš biti takav? Za džepi i pali taj stam bagaj, znam ja točno koja godišta mene prate, ne možete prevariti prevaranta. Vrijeme. Kada je sve nastalo? I kada će sve prestati? Jako puno puta me znala glava za bolje zato što sam razmišljao previše o ovom pitanju. Ali ovo si ne zajebavam, fakat sam si znao sjebat mozak s tim sranjem. No pošto oni nubovi znanstvenici nemaju odgovor na ovo, sad će vama 17-godišnji tinejdžer objasniti neke stvari. Postoji vam jedan bata koji ispektata cijelu ovu situaciju. Taj bata se zove Bog. Postojanje mu je još uvijek upitno. To on govori i broj vjera koje postoje. Kad bi me neko pitao da li bi radije broja do beskonačno ili nabroja sve vjere na svijetu, vjerojatno bi se ubio. Ali ako to nije opcija, broja bi do beskonačno i 2 puta treba. No, uglavnom, kao što imate developera neke igre, pa ako vam je Bog developer života koji je isprogramirao sve nas i sve oko nas. A tko je onda stvorio njega? To nije važno, to ću si ostaviti kod temu za neki drugi video. Ja bi ga moram malo i o svojoj guzici razmišljati. I ako mi sad neko krene se rada sam religiozna pederčina i da sam glup kurac, zato je vjerojatno Boga nije u trendu, reći vam samo ovo. Pušite mi kurac. Što se tiče mene i Boga, imam razmišljanje kao većina ljudi danas i uopće nemam problema s tim. Vjerujem da postoji neka viša sila od nas koja nas kontrolira, te tu višu silu mi nazivamo Bogom. A Biblija i sve vezano za nju mi zvuči prenapuhano. Da, rješenje, vrijeme je počelo onoga trenutka kada je počelo i završit će onoga trenutka kada završi. Naše je samo da gledamo svoja posla koja smo sposobni razumjeti našom logikom i ne razbijati glavu nepotrebnim pojmom. Dalje, smisao života. Kao što sam imao susret sa prijašnjim pitanjem, Boga mi sam imao i s ovim. Koji je jebeni smisao života? Konačno nekog bolje tkita ako se sad roknem pištoljem. Što je najgore, bio sam jako blizu ostvarivanja te zamisli. No pojavilo se jedno pitanje koje me spriječilo izvršavanju tog djela. Otkud meni jebeni pištolj? I tako sam nastavio živjeti do današnjeg dana. Lijepo zgužen story time u 3 rečenice. Daj tiktokeri, molim vas, uzmite bilješke da ukinemo story time-ove u partovima jednom za uvijek. Išla sam van, ali prije nego sam otišla, mama me je upitala kamo ćeš? I ja sam joj rekla, idem na klopu sa Suzanom. Izašla sam, ne znajući kakav me teror čeka vani. Like za part 2. Samo hoću čuti onaj dio di te silovo, nemoj mi to na partove razvlačiti. I zašto neko hranu još uvijek naziva klopa, to je doslovno genitiv od klop ili ti ga na knjiženom krpelj. Pa to nema jebenog smisla, ništa nema jebenog smisla. Ima li život jebenog smisla? Sad kad si malo razmislim, ni on nema jebenog smisla. Koji kurac se događa s mojom glavom? I voila, upali ste u zamku zvanu život nema smisla lup. Koja se događa nakon previše overtinkanja, te vas baca u duboko razmišljanje o tome kako je život vreća govana, a pad u depresiju isto nije stran. Nemojte se dozvoliti da vam se ovo desi, uvijek mora postojati barem jedan problem za koji se često govori. Jebo mu pas, mater da ga barem nema. Google također govori life is whatever you want it to be. Mislim, to je istina, ali mi zvuči malo gay. Ko neka stvar koja bi naučio nakon svakog minus 10 godina crtića kao pouku. Rješenje. Ako se nađete u ovakvoj situaciji, sad se sjetite neke onak baš jebeno velike brige koje trenutno nosite na ramenima i trebali bi shvatiti smisao života. I nemojte ni pomisliti da bi se ubili u takvoj situaciji zato što je to za pičke. Nova tema, broj 3. Tema broj 3. Afterlife. Što se događa nakon smrti? Je li to kraj našeg postojanja? Da li se rađamo kao nova bića? Možda se prebacujemo u potpuno novi univerzum? Ili čak potpuno novu realnost? Da, isto jedno pitanje koje često lelujaju u glavama ljudi koji ne znaju kontrolirati svoje misli. I malo starijih ljudi. Neću reći zašto i vi mi to ne možete ništa. Slušajte ovako. Smrt je praktički odcijepljenje duše od tijela. Što je duša? Pa gledaj, ne znam kaj vi mislite da je duša, ali po meni to je mozak. Nema mi smisla da je bilo kaj drugo. Možete vi sad reći, da, to je dio mozga, ali to nije samo mozak. Duša je spoj emocija i osjećaja i ostalih sranja, bla bla bla. Dobro, ali kužiš, sve ti je to u mozgu, emocije, osjećaje, sve ti to iz mozga izlazi. Kaj vi mislite da emocije iz srca izlaze? Mislim, jedino ako još to ne vjeruješ da ti emocije proizlaze iz srca, onda mi je sve jasno. A koliko ja znam, službeno si mrtav kad ti se mozak ohladi i kad ti srce prestane pumpat krv. Jesi ti to upravo rekao da je srce jednako bitno kao mozak, a malo prije si nešto pametovao? Jebo vam pas mater. Sad, postoji nešto u našem tijelu što ne kontroliramo i za što uopće ne znamo da postoji? Možda. I možda je to ono što ode u raj ili pa kao ne znam da bi to tam išlo, ali dobro. Ili se reinkarniramo ili šta već, kaj ja znam. Jer mi nekak nema smisla da je postojanje svega svijeta i svemira toliko beskonačno, a da mi umremo i kraj, nema ničega crno. Tako da bi rješenje bilo da si nakon smrti mrtav.